ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka barit but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benat kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Ka Central Executive Council jangka United Democratic Party haga laipo tarik ujelio arjar arfulai kalayathir bat yatai sani bha halor ka reservation policy bat ka roster system Shwa ban IT ya ki Jingmut syaga expert committee balatung daka Sorkar jela. Haga jing ekran bat kilat pathai kubor hadien bala wai ke jingelang. U General Secretary jangka party u Dr. Gemino Mautho ula ong bakum ka party kala shimkhia bhai ya gani ka kam hadien baka party kala besu ya gani ka mat haga election manifesto jangka election bala dep. Ula yathu baka jingpan jingmut kalong na ki legal expert ki scholar but ki social scientist kumno ban penwandor ya ka reservation policy but ya ka roster system khnang ba ki jaj ban reu ki basa hakani ke jela kinom shakta ti kumbo pia tipi hadien ba ka don ke jingdawan na ka liang jong ki kenmon ki per na ka liang jong ka Sorkar ka how ya ka committee ka kerpang ban pan ya ki jingmut ki views ki opinions the political parties compare. Dia nak lihat kecuali kumpa parti ila shimkhia ha kapai di bagian kam. But kuman cubankan mau ndai tang kiwi ki kebon dan ki political parties dan ki social organizations. Bahawa ban ya Khmih ya kan reservation policy but ya ka roster system. Nakaliang kajong iru masyuka berpat kenal ba lamsu ya kane ka mat review ya ka reservation policy haka manifesto yang parti haka assembly election ka ballot no ban hadian kata nakaliang kajong ngila syong bon teli ki meeting ngila syong kuma khat laisian jingelang haka bangi yo penyatai til ngini ai jingmut Akabai dia berkaitan dengan reservation policy, kabah lemla ban review mentala sampai Islam. Dia ngilayo ru ya ka jingmut nakaliang jongki legal experts, nakaliang jongki wei ru ki scholars, ki social scientists, bila jingmut lagi. Akan urukom bangin penwandur. Akabai dia berkaitan dengan reservation policy, berka roster system. Nangba kijat menriu kiba syong kiba sa hakane ke jela kanum ketakan yano enoru marwa ni kwa man penwandur hak tak rukom ba nakalian ke Sorkar la ngi Jingmut ba lada ki penwandur ke liru bahkan non discriminatory bahkan non acceptable ya baru ki kan kijat menriu badan state ke jongi dia nak kalian kujungi hadian bagi wilayah Syong, wilayah Tai, wilayah Tirpa. Kiladon kembang teli di observations. Kiba nak kalian kujungi ke parti wilayah Perkat. Ban Jingmut, jangan ika komiti belakli di kom Amperin Lingdo. Kiba kentup ikni political parties baru. Kini kejelah kujungi. Henry banle ya kata apa dia? Iwanra Shwa syakadika Central Executive Committee. Dia hak jigi sya ngilamu berpelat nahi metagasgi. Dia namar nakataw ba ki don kanto kani ki benta ki ba kalian ki members di Central Executive Committee ki Jingmut. Ki om akan ha bangin ingin perkela kanto kani nakataw ki Jingmut ki bangila ba. But Central Executive Committee hi kala board yang ya ke core committee trong ke parti UDP banle ya ke badan kam ban bisu ya ke Jingmut
jongki central executive members akan singi dia namar ko mapiatip makanya ke isu kamne ke isu basuk punya berbeda ni habanya tai habanya terha ni habanya petha nabar ofat ki nabar ofat ki liang ban ai jingmut ke babha to be na kamta ke chat menriu ke jungi na kamta ke chat menriu jungi garo na kamta ki we reserve categories bro akan ke state ke jungi di yang mentah ni maka baik dia buat kami ki jingai jingmut Indra yang Shwa syakal ke core committee juga UDP atrai kan simpor setang tar le laiski pada hadian kan dia pada ya kan dia ingin sa Jingmut syaka Sorkar pada kita core insa ya kan ke jingai Jingmut ini sikit lato tai core cuba diketahui ketika wei ka rai ke bagi lashim akan kejungi akan beda buat kenika reservation policy buat roster system Jingmut jong ka reservation policy na tuang IP ngi la ada ban kre ya kan Indonesia kila dan partly ki observations ki bangila ai na kan jungi di namar ba hadian mengiwa ya kan dia pada akan ke CEC di nak yang jungi hot ke CEC kila ai Jingmut show hak bai dei ban kan ke reservation policy but kila authorize ke core committee jong ke party party leaders akan le yang kepada kam mansu yang kecing Jingmut jong kini ki members jong central executive committee but hari ni ki kendiat singi sekan simpor alai singi in sepelat pada yang ni kecing Jingmut nak yang jungi buat ekastan ke jungi agak baik dia buat reservation policy buat roster system